Sanibonani makhumba mano omhlaba lo nivusela kongcimbele sicalaba wakanzinisa sibonga khona la enhlambeni. Ngicela ukuchaza bafowethu, ngichaza kini lelingatiko ngichaza kini lelingangadi. Labanye abantu bathi inyanga ati advertise, cha bafowethu nonitshela nje imbaba. Inyanga ngumuntu lohambile losuka ngemadloti wahamba wayothwasa. Washayelwa tiguju, tigubhu. Wayidla imfaso mina zange ngikwenda lokho. Mina kwafika liphupho ebusuku ngilele kufika mkhulu wami wangitshela ukuthi mfana njengoba ngila uhluke kubo bonke kubatukulu bami mina ngwes4 kumakhe le 3 yashona yonke and then bonke labangilandzela ko bashona bonke kwaze baba ngi14 ngingedwana ngiphila ngikhulula 12 ebafati mina ngingilomuntu lengafike ngehluka so wanginikeza indlela nginikeza yena beka inkunzi yenyanga inkunzi erigedla hayi inyanga nakhona so wanginika mina wangikhombisa ukuthi angiyokiphi indzawo la ngiyothwala khona la ngafike ngathwala khona akusho ukuthi mhlambe lokuthi advertiser vele ukuqhoma kwami indlela lengiqhoma ngayo la kuthinze mina khona akuthinze noma ngibani noma ngabe ufunani ngishaya lesigubhu lesi la kunadela umthakathi nangithi mina ngingadela umthakathi ngisengikhuluma ukuthi la kunadela umthakathi la kunalomnye basi lo basi lo la ngilele ngisita ngawo wena ngibona abanye abantu abafika kula bagula labasebenza enzaweni etsetunda kangwane bafike labanye ngibanathi semandi kuphela baphile labanye ngifike ngibatshela ukuthi abende kokuthi labanye ngibasita abale ekhashane ngongihlola ngisho lekhashane kunabasi lo la ngikunika timbita ngusite uthola umsebenzi uthole konke lokufuna uthola imali konke okufuna ngoba kunabasi lo la so yekelani kubhizi ukukhuluma kabi ngacembele sicalaba lonitsinza bafana idlozi lonilimada ngoba nathi lutho